kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva et vient jagusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nuriyo kugihamana, wewe uishi kwa bahati, ariko uriho kubw'umugambi w'Imana, lakini uko sababu ya neema ya Mungu. Nico gituma ukubya kuza gupfuna umunsi canke ijya hejo azoba kubeshe. Ndio kwa maana kama utakufa siku leo ama kesho yake anakuwa Imana yakuvuze ko, kama kuna kile ambacho Mungu amekusema eko mpaka gishike, mpaka kitimie. Amena. Amen. Jambo jima livuga ngo ntituzopfa ariko tuzobaho. Neno la Mungu linasema kwamba hatutakufa mbali tutaishi, kugira ngo twamamaze ishimwe yaduhamagaye, ili tutangaze shukrani ya yule ambaye ametuita. Amena. Amen. Uno munsi turaza kuvugana kubijanye n'umuryango. Siku ya leo tutakwenda kuzungumza kuhusu familia. Umuryango, familia, umubiri, familia ya mwili. Umuntu arafise mama yamuvyaye, mtu ana mamake aliyemzaa, afise se yamuvyaye, ana babake aliyemzaa, ashobora kuba ariyo tanga takiriho, yawezekana yupo wala asipo. Ufisa bitwa ba nyogosenge, kuna washangazi yako, ba marume, kwa wajomba, baraba marume na harabaho ba marume, piko wajomba, harabo muvukana, kuna wale ambao mnatoka tumbo moja, harabana bawe, kuna watoto wako, harabavyeyi bawe, kuna wazazi wako. Ibi nabiriya imiryango irabaho, familia zipo. Ariko uno munsi tugomba tugira ijambo rivuga riti, lakini leo tunataka tuzungumuze neno gushira Yesu mu muryango, kutia Yesu katika familia. Hari umuntu ashobora gufata amazi adakanye, kuna mtu hawezi kukamata maji. Hari umuntu ashobora gufata amazi adakanye. Kuna mtu anaweza kamata maji ya baridi adakanye, asiyokuwa baridi, agafata utumanyumanyu tw'amabarafu agashiramwo, anakamata tu vipande twa barafu anaweka kwenye maji, ya mazi acahinduka ayakanye, yale maji yanabadilika kuwa baridi. Sivyo none? Ndio. Urashaka gufata amazi ashushe adakanye nako nyene adashushe nako, unaweza kamata maji yasiyokuwa moto mugabo gafata ayandi ashushe washiramwo, lakini ukikamata nyingine yenye yako moto zaidi ukitia ndani ya yale, naje yandi akacha ashuha, na yale nyingine maji yanakuwa moto. Ni nkuko ushobora gufata icyayi cha mukaru, icyayi cha rangi nyeusi, maze ugashiramo amata, afu unaweka mo ndani maziwa, kichagihindura ibara, panabadilika rangi. Nukuvuga ufashe umuryango ukawushiramo Yesu, ugafata Yesu ugashira mu muryango. Sasa ukikamata familia afu unakamata Yesu unamweka kwenye familia, birahinduka, mambo yote yanabadilika. Hari wavyumvise? Kuna mtu ameyasikia. Navuze ni ufashe Yesu ukamushira mu muryango. Nilisema hivi, kama unamkamata Yesu unamweka kwenye familia, wa muryango ntabwo utegereza kuguma uko waruri, birahinduka. Ile familia itabaki kama jinsi ilivyo, inapaswa kubadilika. Turasoma jambo y'Imana nditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 11. Tunasoma kitabu cha Yohana 11. Turahera ku murongo wa mbere dushikane kuri 5. Mstari wa kwanza hadi 5. Turasoma mu izina rya Yesu.
avuga ngo hari wararwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda ararwaye. Ndasubiramo, wa wundi ukunda ararwaye. Ndasubiramo kandi, wa wundi ararwaye. Kane, Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Gatanu, kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina Lazaro. Ndasubiramo kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Imana yabwe icubahiro, katukomere Imana amashi menshi. Hii familia ilikuwa ni familia ya kawaida. Uyu muryango wari umuryango usanzwe, ambapo walikuwa ni Mariamu, yari Maria, Martha hamwe na Marita na Lazaro. hamwe na Lazaro. Nao watu waliishi maisha kama watu wengine jinsi wanavyoishi, Kandi abo bantu babayeho mu buzima nk'uko abandi babayeho. na kila mtu anaweza kuwa na rafiki, Kandi umuntu wese ashobora kuba afise umugenzi, na marafiki wako tofauti. kandi abagenzi baratandukana. Kuna rafiki ambaye anakuwa rafiki yako Hariyo umugenzi usanga ari umugenzi wawe ili akupate iko kitu. kugira kuronke kw'ikintu Kuna mtu kanaka. ambaye anakuwa rafiki ili apate faida kwako. Hari wundi aba umugenzi kugira ngo aronke inyungu kuri wewe. Kuna mtu ambaye anataka kuwa rafiki ili upate kumsaidia. Hari wundi akeneye kuba umugenzi kugira ngo umufashe. Na kuna mwingine anakuwa rafiki ili msaidiane. N'undi aba umugenzi kugira ngo mufashanye. Bwana saidie sana. Amen. Sasa Yesu alikuwa rafiki ya hii familia. None Yesu yari umugenzi w'uwo muryango. Alimpenda Martha, yarakunze Marita, alimpenda Mariamu, yaramukunze Maria, alimpenda hata Lazaro. na Lazaro yaramukundaga. Na Mariamu alimpenda Yesu. Kandi Maria yakunda Yesu. Utakumbuka tu kwamba tulisoma kwamba ndio yule alimwangia Yesu mafuta. Turaza ugiye gusoma uraza kubona ko ari we yasize amavuta Yesu. Hata ukiendelea hapa utakuja kukuta Yesu alikuwa anakula hata kwao na Lazaro. Kandi ugiye kubandanya hefu urabona ko Yesu yagenda gufungura kwa Lazaro. Walikuwa marafiki. Barabagenzi cyane. Sasa wakati walikuwa marafiki, none mugihe barabagenzi, rafiki mwema huwa anaonekana wakati wa shida. Umugenzi mwiza abonekana mu gihe cy'ingorane. Ninasema rafiki mwema huwa anapatikana au anaonekana wakati wa matatizo. Ndavuze ati umugenzi mwiza abonekana mu gihe cy'ingorane. Katika Biblia tunaona mfano wa mtu ambaye alikuwa na marafiki wazuri wanne. Turabona umuntu muri Biblia, turabona umuntu yarafise abagenzi beza bane. Siku moja tutajifunza kuhusu hiyo. Umunsi we tuzokwiga kuri ivyo. Abo bagenzi bane, hao marafiki wane, bafise umuntu yararwaye, walikuwa na mtu aliyekuwa mgonjwa. Barabona ko arwaye aremvye, wakaona amezidiwa, bakakuraba Yesu barabura aho bamucisha, wakaenda kumtafuta Yesu wakamkosa. Iyo nkuru murayizi, hiyo habari mnaijua. barabura aho bamucisha, wakakosa mali pa kumfikisha, baremera barurira hejuru ku mabati, mpaka wakakubali kupanda juu, barakuraho amabati, wakatoa manjanja, bafata yanderuzo bari bamushizeko, wakakamata na tipoyo ambao wamekuwa wamemtia yeko, barakwega, wakakogota, baramanura, afu wakashusha polepole. Bari bafise experience, walikuwa na experience. Urabona imigozi ne ntihagire ukwega cyane cyane buke bakamanura neza kugezaho Yesu. Walikuwa imemkamatia kwenye kamba ile pasio matakogota sana. Hao walikuwa ni marafiki wazuri. Abo bara bagenzi bita. Sasa kuna rafiki mzuri kuliko hata hao. Rero hari umugenzi mwiza sumba abo bose. Huyo anaitwa Yesu. Huyo ni Yesu Kristo. Huyo Yesu kimfanya kuwa rafiki. Huyo Yesu mugize kuba umugenzi. Na si rafiki yako tu, kandi si umugenzi gusa, awe rafiki hata wa familia yako. ndetse abe ari umugenzi w'umuryango wawe. Maisha yako itabadilika, ubuzima bwawe burahinduka, na maisha ya familia itabadilika, ubuzima bw'umuryango wawe buratabagwa buhindukwe. Ukipata kitu kizuri, urose ikintu cyiza, lazima uwape na wana familia. ni cyiza kuhereza n'umuryango wawe. Ukipata kazi, urose akazi, na ukisikia mahali wanaita watumishi wanataka kazi, cyangwa ukumva bari ko bararondera abakozi, ninajua mara nyingi
inaanzia kwa familia. ndazi kejera mu muryango iwanyu. Lazaro Mariamu na Maria na Martha hamwe na Maria walimfanya Yesu kuwa rafiki yao. bamugize Yesu kuba umugenzi wao. Marudio yake yalikuwa mazuri. kandi ingaruka yavyo byari Mmoja byiza. kaka ya hawa dada wawili akafariki, umunsi umwe musaza w'aba bashiki batatu arapfa ambaye anaitwa Lazaro, yitwa Lazaro, ambapo watu wote huwa itafika siku wote wakufe. ahantu abantu bose bizoshika bagapfa. Unajua kwamba baada ya miaka 100 mtu ambaye anakaa hapa hata kwa nakati hapa tena. Ndazi ko nyuma y'imyaka 100 umuntu wicenga nazo akicenga. Hapa wataketi watu wengine. Ahazo bahicaye abandi na wengine ndio watakuwa wanashika maiki wanahubiri. kandi abandi bantu bazo ko baravuga ubutumwa. Mfanyie Mungu kazi bado ingali inawezekana. Rero dukorera Imana bigishoboka. Sasa Lazaro akafariki. Rero Lazaro arapfa. Wale wadada wakakumbuka kwamba Yesu ni rafiki ya Lazaro. Bajya bashiki ba Lazaro bikoko Yesu ari umugenzi wa Lazaro. Wakakumbuka kwamba Yesu ni rafiki wa hii familia. Kandi bacyuka yuko Yesu ari umugenzi wa muryango wao. Wakatuma mjumbe kwa Yesu. Hama barungika intumwa kuri Yesu. Na Yesu alipokuja alimfufua. Hama Yesu amaze kuzara muzima. Sitaki kuongea sana sababu ya kumfufua. Singombye kuganira cyane kunya kuzuye. Nataka kusema hii faida ya kuwa jinsi wamemweka Yesu kuwa rafiki wa familia. Ngomba kuvuga inyungu y'ukuntu bashize Yesu muri uwo muryango wao. Ukamata Yesu na mtia kuwa rafiki wa familia. Ufashe Yesu kamugira umugenzi w'umuryango. Ataonekana wakati wa shida. Asoborekana mu gihe cy'ingorane. Sababu anasema kuko avuga ngo wakati wa shida. Ati mpamagara mu gihe cy'ingorane. Naje nzogutabara. Wakati wanadamu. Igihe abana b'abantu. Ukimwita wakati wa shida. Igihe umwana w'umuntu wamwanga kupata. Ushobora kumubona. Lakini mwite wakati wa harusi. Ariko muhamagara mu munsi wakati wa kula. Umunsi wo gufungura neza. Siku ya anniversary. Muhamagara umunsi wa anniversary. Atakuja. Azoza. Lakini jaribu ufungwe gerezani. Ariko ushike mu geragezwa jaribu ufungwe gerezani. Uje mu gasho. Hautamuona. Usigera umubona. Unapougua hautamuona. Ubwaye ntusigera umubona. Unapopatwa na shida hautamuona. Kibazo kanaka ntuzomubona. Ukihitaji pesa hautamuona. Amafaranga ntuzomubona. Ukihitaji akutetee hautamuona. Ukihitaji ntuzomubona. Ukihitaji akusinyie hautamuona. Lakini Yesu anasema ariko Yesu niite nitakuitika. Na nikakuonyesha makuu. Yesu tena anasema hivi. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu kwa Baba. Nishewe nzira y'ukuri n'ubugingo nta muntu ashika kwa Data atarigenda mujanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu tena akasema kandi Yesu aravuga njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa. Mwese abarushe n'abananiwe. Nami nitawapumzisha. Ati naje ndabaruhuye. Huyo ndiye ninakwambia. Yeye ndiye ndiko ndakubwira. Ambaye inamfaa muweke kuwa rafiki ya familia yako. Niwe ari abereye kugira ngo abe umugenzi w'umuryango wawe. Watu wengi walijitahidi kuwa na simu za watu watatu. Abantu baragerageje kugira telefone z'abantu batatu. Kila mtu anajitahidi kuwa na namba ya mtu ya judge mkata mashauri. Umuntu wese aripfuza cyangwa aragira nimero y'umuntu acimanza. Huwa anajitahidi anakuwa na namba ya daktari. Akagerageza kugira inomero y'umuganga. Anajitahidi anakuwa na namba ya mtu mkubwa. Akagerageza kugira nimero y'umuntu ahambaye akomeye. Wakati tatizo linatokea la magonjwa huwa mtu anampigia daktari haraka sana. Igihe cy'ingwara kiserutse uwo muntu telefone umuganga hakiri kare. Mtu akipata na tatizo la kuonewa huwa anampigia mtu mkubwa hapo hapo. Umuntu arose kibazo cyo kurenganywa acha telefone uwo muntu ubwo nyene. Lakini tafuta namba ya Yesu. Ariko rondera nimero ya Yesu Kristo. Yeye mwenyewe anakuambia njoni kwangu ni nyote. Wenyene aratubwira ati ngo nimuze mwese abarushe n'abananiwe. Ni nyote msumbukao na kulemewa. Ati mwege mwese murushe kandi munaniwe. Nitawafanyia nini? Ngo ndabakorera iki? Nitawapumzisha. Ati ndabaruhura. Amen. Huyo mchoko ambao nao. Ubwo buruhe ufise. Hayo machozi ambayo nayo. Ayo marira ufise. Hayo matatizo ambayo nayo. Izo ngorane ufise. Hiyo kilio ambayo nayo. Hizo shida zote ambazo unazo. Izo ngorane ufise. Nakwambia usijisumbue. Avuga ati wewe niwirishe. Sikulemee. Yati niletee mimi nitashughulika. Akubwira ati ngo nzarira genda bikorera. Ndagukorera neza. Muite. Ati muhamagare. Awe rafiki ya familia. Abe umuryango wawe, umugenzi w'umuryango wawe. Sijui kama umeshanielewa. Sinzi kuwa ntahuye. Yesu yaragaragaye mu bihe by'ingorane. Yesu alizirika wakati wa shida.
reka nkubwire, acha nikwambie, muri ico gisagara ntiyabuze abandi bantu bari bafise ibibazo. Katika mji ule hapakosekani watu walikuwa na matatizo. Mu gisagara haba ibibazo byinshi, sivyo none? Kwenye mji panakuwa matatizo ariko yagiye mu muryango mugenzi, mu muryango w'abagenzi biwe, lakini alienda katika familia ya rafiki zake. ufashe ingingo uno musi, ukikamata hatua siku ya leo kuingiza Yesu mu muryango wako, kuingiza Yesu Kristo katika familia yako, uzotangara n'ibizoba, utashangaa yale yatafanyika. Amena. haujanielewa sana. Kutarana ura cyane. Ninasema hivi, vuzati, ukimkamata Yesu unamfanya kuwa rafiki ya familia yako, ni wafata Yesu kamugira umugenzi w'umuryango wawe, utashangazwa na matokeo, uzotangazwa nibigiye kuba. Hiyo maana nakwambia ni ukweli. Icho ndakubwira n'ukuri. Hata utakapoonewa na uzoba warenganijwe, atajitokeza, azoseruka. Hata familia ikionewa, na umuryango uzoba warenganijwe, atajitokeza, azogaragara, azoseruka. Wakati wa shida, mugihe cy'ingorane, atajitokeza, azoseruka. Wakati wa matatizo, atajitokeza, azoseruka. Wakati ambapo unalia, atajitokeza, azoseruka. Acha nikwambie sababu mahitaji yako, sababu gani mahitaji yako hayajaisha mbio. Reka ndakubwira igituma imitwaro yawe itararangira n'ingogo. Wewe ulishampokea Yesu, ndio wewe waramwakiriye Yesu Kristo. Unapotaka kukamata hatua kusonga mbele, ugombye gufata intambwe ngo utere imbere. Mama mdogo sababu hajaokoka na kokota, mama mutoya ko mama mdogo ko atarakizwa agakwega. Mume wako sababu hajaokoka na kokota, kubera umugabo atarakizwa agakwega. Mke wako sababu hajaokoka na kokota, umugore ko atarakizwa agakwega. Wewe kuna jaribu, hari geragezwa na jaribu ni geragezo. Mama mwingine alikuwa na jaribu kubwa kabisa. Undi mu mama sinzi yarafise ikigeragezo kinini. Akaenda ambia wa mama wenzake, akamwambia unajua mimi mume wangu anipigaki. Agenda kubwira abandi bakenyezi bazi cyo umugabo wanje ntigera nkubita. Bambwira ati nuko utaramushira umunyu mwinshi munja. Wakamwambia hivi ni kwa sababu hujamwekea chumvi nyingi katika chakula. Apata kilo chumunyu ashira mu isahani y'imboga, akakamata kilo cha chumvi akatia kwenye sahani ya mboga. Iyo si jaribu jameni, ico si kigeragezo. Umugabo wiviye ku kazi uje saa 6 kugira ngo ufungure witahire, ugasanga kilo chumunyu chuziye mu isahani. Wewe babu umetoka kazi na mchoko wako umekuja nyumbani ili ukule afu urudie kwenye ujipumzikie yako. Agiza chabaza madamu ni wiki. Alipoangalia hivyo kauliza mke wake ni nini? Ati sorry umunyu wali muisashe none mukusuka chandihe ndasuka wose. Mke wake akamwambia samani chumvi ilikuwa kwenye shashe, wakati na mwanga nikakuta nimemwangia wote. Nyangora surabwira babana ati none ko atankubise. Yule mama akaenda kuambia wale marafiki zake wa mama, sasa mbona mwangu akunipiga? Bambwira ati ni kubera wari umunyu ntiyari pilipili. Ni kwa sababu ilikuwa ni chumvi sio pilipili. Wafati chupa jose jipilipili asukamwo. Ingine chupa akakamata chupa ya pilipili akamwangia kwenye chakula cha mmeo. Mume wake akamwambia nini hii mke wangu? Umudamu ngo sorry ngo nainuguru ichupa hii pilipili amasanga kumbe na suse. Mke kasema hivi, samani nimekuwa nimefungua nani chupa ya pilipili nikakuta imemwangika yote. Yes, jaribu jameni. Ijo sigeragezwa kaye. Sasa tuje kufungura. Sasa unakwenda kula, usanza agakeke waguze agapande ko musura ziko harige baguri bagushira ku isani gipande cyonye cy'umukeke. Unakuta kuna wakati unakutia kipande kimoja kwenye cha mkeke kwenye saa. Si kenshi uja umukeke wose canke 2 canke 3. Si mara nyingi unakula mkeke wote ama 2 ama 3. Swati bagwa ko musi, swati wakagwa cyo ku mutwe. Labda unakupatia kachini kamkia ama kaju kwenye kichwa. Sasa tugiye kuja na mapetu gasanga ipilipili yuzuye. Sasa wewe unakwenda kula tu na imapeti bila kunakuta pilipili mechi. Anyomwambia teo yani ko yari pilipili uzufati muzi uzisiga mamesa. Wakamwambia basi hivi hakukupiga, kamata nguo zake uzipakae mawezi. Mugora fata garderobe yose asuka mu bimesa. Mama kakamata garderobe yote katia kwenye mawezi. Iyo si jaribu hiyo. Ijo sigeragezwa. Ikiyo nkuru ndayigarukirize ngaho. Acha nibarizi hapo hiyo habari. Narayigishije mu bubatse, ndusha kuyigisha mu bubatse ko harimo nibindi. Aliwahi kuifundisha katika ndoa lakini atafundisha nyingine. Ariko nakubwire ko uyu wundi wo mu muryango natakizwa. Lakini nataka nikwambia huyu mwingine katika familia kama hajaokoka azoguteza ibibazo. Atakutia hasara. Narimvuze nti nilikuwa nikisema natakizwa asipookoka atakutia nini? Hamagara Yesu awe umugenzi w'umuryango wawe. Ita Yesu awe rafiki wa familia yako.
Yesu niyinjira muri uwo muryango, Yesu atakapoingia katika familia hii, uzoronse gukingirwa utakuwa umepata wewe n'umuryango pia na familia mtakuwa melindwa. Ibaze muyomba bamurozi, jiulize mjomba wakamuroza, shangazi bamurozi, shangazi wamemuroza, binamu bamurozi, sijui binamu kamuroza. uzoronka umwanya wo gusenga. Sasa utapata muda wa kuomba. Uyu mwirukangana kwa muganga, huyu nakimbia naye kwa mganga, uyu kamujana ku masengesho, mwingine maombi, undi nawe ugasanga ariko arakwiba muhira, mwingine naye iko anaiba nyumbani, ni kipagani kiriba, bana ni kipagani kinaiba. tabu ni ngorane gusa, ariko reka Yesu yinjire mu muryango, lakini acha Yesu aingie katika familia yako. Tangazo nibigiye kuba mu muryango, ushangazwa na yale anakwenda kufanyika katika familia yako. Uno munsi dusengera imiryango yacu, siku leo nahitaji tuombee familia zetu kugira ngo ikizwe, ili ziokoke. Haujanielewa vizuri? Nahura neza. Kwa faida yako lazima familia yako yokoke. Ku nyungu zawe bitegereza umuryango wawe ukizwe. Icyo ni cya mbere. Icyo ni cya kwanza. Icya kabiri, cya pili, hari imiryango usanga ingwara ari urutavanako. Kuna familia kuta magonjwa ni kama desturi kwao. Hari imiryango usanga ubukene, kuna familia kutanishi unakuta ukosefu bigenda bikurakuranwa, yanaenda akifatana. Hari imiryango itaragera kuri nivo kanaka mu buzima. Kuna familia zichafika kwenye nivo fulani katika maisha. Umuryango wose ugasanga nta numwe yize kaminuza. Familia yote unakuta kuna mwenye alisoma university. Umuryango wose nta numwe atunze n'imodoka. Unakuta katika familia kuna mwenye iko na gari. Umuryango wose nta numwe atagira ingwara. Familia yote hakuna mwenye hana magonjwa. Umuryango wose bapfa bakiri bato. Familia yote unakuta wanakufa angaliki wadogo. Umuryango wose bavyara kana kamwe konyene. Katika familia wanazaa katoto ni kamoja tu. Umuryango wose baba mu mburano z'amatongo. Familia yote unakuta ni katika wanakuwa katika makese ya maparcel. Nivyo turaza kubikuraho mu izina na hayo tutakwenda kuyaondosha katika jina la Yesu. Aba uri kuravyara ntibaze bashikire muri izo ngora. Wale ambao kuna za kizazi chako kisifika katika tabu. Uruvyaro rwacu rube uruvyaro rwahezagiwe. Kizazi chetu kiwa kizazi cha kubarikiwa. Uno munsi ubuzima bwe buhinduke. Kuanzia leo maisha badilike. Ubuzima buhinduke. Maisha badilike. Hari ubuzima umuryango wanyu utarigera ushikako. Kuna maisha ambayo familia yako haijafikia imo ndani. Urashaka kutabivuga mugabo urabizi. Inawezekana uyaseme lakini unayafahamu. Wakowe menshi yakowe 500,000. Yule wamedote mengi ni 500,000. Hari na mafamilie batagira mariage. Kuna mafamilia nao huwa wafanyi mariage. Hari mafamilie bategeza kuvyarira muhira. Kuna mafamilia wanazalia ni makwao. Hari mafamilie usanga ari usambanyi. Kuna mafamilia kuta ni makahaba tu. Hari mafamilie asiasa ni chupa kubera uburegwe. Unakuta kuna zingine familia zinafanana na primusi kwa sababu ya ulevi. Ariko no musi turasenga. Lakini siku leo tutamuomba Mungu. Yesu abikureho. Ili Mungu ayaondoshe. Nyemerera nikubalie muri isengesho tugire katika ombi hili tunataka tuombe. Dusenge udondagura amazina y'abantu. Uombe ukitaja majina ya watu katika familia yako. Bo mu muryango wawe. Katika familia yako. Kandi uvuge n'icyo ugomba ko babohoka. Tena ukili na kile ambacho nataka wafunguliwe. Allo. Wihereko wewe ujianzie mwenyewe maze udondagure n'abandi. Afu sasa uanze kutaja na wengine. Mama mdogo anakunda agatabi. Mama mdogo anapenda kasigareti. Nawe akizwe. Na yeye aokoki. Binamu aragwaragurika. Binamu anapenda kumwaua. Nawe akiri. Na yeye apone. Uzotangazwa nuko ejo uzokuza kumva telefone bakubwira ko byaheze. Utashangazwa na kusikia kesho simu wanakuambia kwamba mambo yamekwisha. Ufate Yesu sasa. Sasa mkamate Yesu. Uchumushira mu muryango. Afu muke kwenye familia yako. Abe umugenzi w'umuryango wawe. Awe rafiki wa familia yako. Abe inshuti y'umuryango wawe. Awe ndugu wa familia yako. Akanyi sase muhamagara Yesu. Maana kila kamda kadogo mkimuita Yesu. Hagiza kabaye mugahamagara Yesu. Pakigwa katatizo kokote mnamuita Yesu. Usangara n'ibizoba. Mutashanga mambo yakibadilika kiwa mazuri. Babana warubanza kugirira amakuru disware ukabaraforsa mu mutwe ukamengana imisumari mucomeka mu mutwe. Wale watoto mnafanyia makuru disware mnabarafonse mukichwa unakuta ni misumari mukichwa. Uzotangara abana biga bakagira ubwenge batanije. Utashanga watoto wakisoma wanakuwa na akili zaidi.
ugatangazwa n'ingene umugabo yahora arenga ibigo ugasanga wasigaye ari ku rutonde. Unashangazwa na kuona gisi mume alikuwa akipita nyumba na kwenda huko nje, lakini unakuta yuko kwa ugatangazwa ingene umugore yahora arenga ibigo canke umwana wawe asigaye asambana ugasanga basigaye bari ku rutonde rwiza. Unashangaa ukiona mke wako ameshabadilika ama mtoto wako alikuwa akifanya njia mbaya. Ingia mu isengesho sasa. Ingia katika ombi sasa. Uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe ariba ebyenza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.